Amaromdana Ngarano midang pung tara makhairom tarakpa duwaida more border town gi ward number 2 mission bank da leba yum taret maina sakre hari haribu thawdos da miyu ani masu asu open nangkre na pawmun makhatari thajanungari ba pawmuna hariba sokraba mi ni sina Letmingsa chongloi kauba amana Susampur hospital da laikanana pukat khre duga ma ke Loinabi na primary health center da laikanari hari loinana hariba Thajanariba sakpada yaukhraba yumsing adudi mamang tauthang thanggoilang tauthang thongsa tauthang Letmingsang chongloi lonkhomang haukip na yaukhi hainasu pausina makhatana phongdorakli amaromdana national media yauna phongnarakhiba pau tendana myamda thamjagi lamen tu en bamadi irang sagatpasingi mathakta legal option huina NSA gi Mating Launaba Manipur Governor Ajay Kumar Balana Manipur Police ta pautak pikre haba pauma national media sing the phone rakli makhataba update myam puna ngai minasi atopa maroiba paukrana watho oiriba Anglo Kuki War sanitary gate asi ain kaina savane haina IPI gi lusingwa meso thanaujamna thakhiba RTI amagi pakhumda gate asi ain kaina savane haina khangalakre RTI gi pakhumatuda PWD gi mekedi gi Anglo Kuki War sanitary gate asi sabi iyaba pikibleti Manipur government ki PWD gi mekedi gi masi ain kaina savane haina phongdokpa leikrabane hari Susampur DC the national highway sigi paringda advertisement hoarding signboard amasum station lariba singa silakthona bakhan khrabani Anglo Kuki sanitary war gate asi Susampur district ki NS2 da sabani gate asi 1919 da thokiba Anglo Kuki war dubu ningsingbo in Susampur district ki laisang sabani adubu Manipur Anglo Kuki war thokibra haibasi hangni ori mamang sairi Union Home Ministry gi mekedi gi RTI ga mari leinaba pakhuma mada Manipur Anglo Kuki war thokiba gi record amasum detail amata leite hena khangalakpa leikrabani Amaromdana Manipur gi singi lamdam da haukiba tha kunnasida Kukisin narco terrorist sing makoina tawningbara tawhonduna free thaduna lakpadi gi phibam kayamuk mi painingai tangkak yorabagi haibada haukiba January 3 gi numidangda sadakiba thawdoktuna mayek sen uba phangkhre Kuki terrorist ngasina tawningba tawbada sentana karisu tawrakloi haibigi nawangba moina Apapata khantadana tawningba tawrakli haina national media mu oiriba di Sorajat report tawri hainasu pawmuna makhatari military gi full uniform apapa makhali khulai paiba Kuki terrorist mayam ama kangpokpi gi lambi sarakta makuta khulai paiduna miyam marakta tholakpadu meksin unakre terrorist ngasina akiba yauduna tholakiba wapamasi Kuki singna khutkan panganba district tani Kuki khulai paiba singasina makuta khulai paiduna tholakiba du kangpokpida leiba district asigi SP office attack sataduna lakshinana ba panamnani asiguma Kuki terrorist ngasina makuta khulai paiduna tholakpa matamda Kuki nupa nupi kyana haraubaga loinana Kukiland haina lauduna khulai paiba singasubu taran okhi asuna athingba yauduna khulai paiduna lambi lamjaru tholakiba Kuki terrorist ngadu police station tamna sanglaktriba phawbri Central Armed Police Force na mayuknana ba tharang tawkhidi marasida Kuki singi maraktagi petrol bomb amadi nungna singba police station thomjinduna landarakpada police ki gari ke ama da thoki tungda police station adu mai thadokna ba tharang torakhi thawdoktuna district police ki SP Manoj Prabhakar makokta soktuna mamai di isen tharaktuna mayek seng uba phangki loinana irai numita social media da kangpokpi ki SP sokpi ki video viral oikhi taka asi yoraglaba matam kaktada famduro leramba Central Armed Police Force na tear gas kaptuna Kuki gi modu takthok pahorakhi matang adu Kuki terrorist ngi mekedi gi nomai kapthoktuna attack sa tarki adubu makhoi gi attack aduna security gi mekeda asu apan thokpodi leikhidi hainasu pausna makhatana report tawri Manipur top channel gi maikedi gi maroi bi pausing myamna thamjagi ahanbada kangla pau gi editorial myamna thamjari Manipur wathok ki matang da anoba governor gi thaudang yengba pamnari Lebasi gi president Draupadi Murmu na mamang thagi December 13 da thokiba order amana Ajay Kumar Balab Manipur gi governor oina designated tarakhiba adu ngarang January 3 da taraga mapan suba governor oina wasuk lokre kangla pau gi editorial myamna thamjari Raj Bhawan gi Darbar Hall the High Court of Manipur gi Chief Justice D Krishna Kumar was lokhi hauji tholiba Manipur gi irangi maramda munna khanglaba mamangsai gi August thada Home Secretary oirambadigi pothakraba Ajay Kumar Balabu Manipur gi governor oina hablakiba si administration gi masak thokba thabak singi sarukni haina logani Manipur gi anoba governor ama hablakiba si ga iroinana anoba chief secretary ama so hablaknaba thaurang tawduna
ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯤꯅꯤꯠ ꯖꯣꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 23 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇꯕꯅ ꯕꯤꯅꯤꯠ ꯖꯣꯁꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯔꯦꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤक ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯍꯨꯂꯨꯞ KNFBꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯥꯞꯅꯗꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯍꯨꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯍꯨꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯥꯁꯥꯀꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯖꯥꯂꯦꯡꯉꯝ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥ 10 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ DC ꯑꯃꯁꯨꯡ SPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯍꯩꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯕꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ काउंटिंग हॉल पांगथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट ओइना पांगथोखिबा मियामगी नुमित अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगी डिप्यूटी कमिश्नर अहंथेम सुभाष यावना थौबाल की SP अमदी डिस्ट्रिक्ट असिगी मरी लेनबा माकोक थोंबो ऑफिशियल क्या सुसर याखि अयुकी पुंग 13 दगी नुंगथलगी पुंग 2 फावबा चथगदबा मियामगी नुमित अदु मी यमनखिबना नुमिदांग अथेंबा फावबु चथखि हाइदि पाउक्सियसना फोंगलमदाई नुमिदांग वरम पुंग 3 फावबा मियामगी नुमित असिदा सरुग याबा लाखिबा मियोय शनि हेनबना ऑफिशियल सिंग उननबा ngainaki थौरम अदुगा मरी लेनना DC अहंथेम सुभाष ना हाय मियामगी दमक पाइखलिबा तोंगान स्कीम सिंगी खुदोंग साबसिंग मियामना मपुंग फाना फंगननबा होनबा हाइबसि लेंगा सिगी पानमनि हाइरिबसि मपुंग फाना थबक तो ओंथोक पंगमनबा पानमदा मियामगी नुमित हाइबा थौरमसि हौजिक लैरिबा लेंगा सिबु लुसिंग लिबिस मिनिस्टर गी अकन ममियंग मखादा हौदोखिबनि
ngasi pangthokliba miyamgi numit thoram asida district asigi miyamga unaduna makhoigi lairiba khudong sadaba sing hakthengna khangdokpa loinana lengana pekhaliba sakot thorangi scheme singi khudong saba phangana na bonari ngasigi miyamgi numit thoram asida district asigi masing yamlaba miyam saruk yabada dishina apeno phongdokhi mangno makha taraduna district administration madi lenaba department singa kusamnaraga district asigi miyamgi yefunaba leptana honari Social Welfare Department की मखार पेखत तुंगान स्कीम सिंगमदी CM हाइस्टी कार्ड अमदी अतै स्कीम क्या की खुदोंग साब डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामदा फंगनगने की मागना मखा तन हाय डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना लैरिबा तुंगान डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग लोइना मियाम की खुदोंग सादब सिंग अदु येंगसिलबा मतुंग कोखनगनी मरु ओइना ऑल एज पेंशन युम कै साबिनबमदी अनालेंगी लमदा हुकत सिंगलाकली PMAY की मखाद ऑफिशियल सिंग सर्वे सत लोइना युम लेतबसिंग अथुबद युम साबि खुदोंग साबस फंगनगने की ngasi pangthokiba miyam gi numit thoramadda CM हाइस्टी कार्ड तरागमरी CM हाइस्टी कार्ड तरागमथुयमदी disability certificate ama beneficiary singda DC masamang yentoki loinana thoramadda FSSAI certificate amadi birth certificate yenthokpaga loinana laumi singsu mari leinaba agricultural materials sing yentoki ZEO Thawal gi makhad relief camp sing lairiba angang sing su lairik sing yentoki ngasi pangthokiba miyam gi numit thoramadda CM हाइस्टी widow amasum old age pension scheme gi card phangana na bayawna PHED police amadi MSPDCL ga mari leina punna aiba application songa kungo homdoi pikhalaki ngasigi miyam gi numit thoramadda punna stall kun hena hangdok tuna miyam kudong saba phanganki stall asida police CMO ICDS ZEO MSPDCL veterinary agriculture amadi fishery department gi yauri ngasigi miyam gi numit thoramadda ADM B Lokeshwar Sharma SDO Lilong Arvin Hanglem yauna makok thong police officer sing amari district level officer sing churgyaki amaru de Bisnupur district ki oina su lakliba January tarag yukpung tara taba matamna district asigi panchayat resource center Bisnupur pangthoklagani haina district asigi deputy commissioner Laurembam Bikramna thokpa official memorandum amana khangalakli amaromdana RK Maipaksna gi punsi amari thabaki matangda literary forum pangthokri RK Maipaksna gi sama suba mapok kumon ga mari leinana Sahitya Academy amati RK Maipaksna Trust Imphal na sinduna RK Maipaksna gi punsi amati thabaki matangda literary forum ama Imphal gi nitya pachu thekta leiba DIPR gi auditorium da pangthokre Thauramadu Manipur gi advisory board convener oiramba N Kiran Kumar Manipuri advisor board Sahitya Academy gi convener Professor Rajen Toijamba yauna masak naiba aibi kya surgyaki Thauramadu mari leinana critic translator amadi author lamabam memona life and works of RK Maipaksna theater critic amadi author lamabam Jogendrana RK Maipaksna is a writer amadi veteran journalist oibtanatana IPR gi joint director oina Thaupuramba Aribam Balkrishna Sharmana RK Maipaksna is a journalist haiba paper sing pathoki Thauramga mari leinana RK Maipaksna Memorials Trust ki President RK Dilip Nahai layoi khraba Maipaksna na Manipur khunai gi damak loramba thaudang asigi mirol na kauksilakli maramaduna magna loramba thaudang sing asigi mirol da khanganabagi panamda literary forum asi pangthokpanai ki lusilak poina to papa memana Britain gi maning makha tamkhibat humdraga tere suba sahi gi ningsing thorongga mari leinana bandilising taruk thadoklagani memana Britain gi maning makhatam kiba humdraga tere suba sahi gi ningsing thorongga mari leinana mass amnesty piduna foreigners chamaga marfu yauna bandilising taruklom hena thadoklagani haina media report ki warol matungina phongdokli englising ani ga kunga mathugi February thada elected government on san Susibu mafam singthuraga sakti pairakhiba junta gi lenga sina makhoi gi mayokta leibadegi phajinduna leiriba politicals detainees adudi thadokadori pranatragana thadok loidra haibigi matangdadi mayek singna phongdokri military junta na sasan pairakhraba matung tarakpadadi leiba asida paksana non violence oiba mawongda registration gi oiba khongjang jangsinkraba matung tarakpada leiba asida paksana armed struggle sangsinduna lakli Myanmar gi state na salaiba MRTV television report of Kibuwap Mamada Senior General Min Aung Halaing military government gi head asina Myanmar lariba foreigner bandi samaga marfu yauna bandi lisingma sani panga humfuga maribu amnesty pikhe Myanmar gi oina marueba occasion lakpa matamamada
ꯍꯣꯂꯤꯗꯦꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯕꯟꯗꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯉꯥꯃꯤ 4 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ अंडमान सीगी मैरीटाइम्स बॉर्डर नक्नब इसिंगी लमदम की सरुक्ता पेट्रोल बोट सिंग थाई फिशिंग बेसेल सिंग नोई कापसिलब मतुंग तारकपद मखोइसिंग अदु फाखिबनी थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर नदी इंडिपेंडेंस डे ngami mari edu thadorkani haibigi wafam phongtokli kariguma thadolaba bandi sing aduna amuhana ain bu singnarak patholagadi makoina phanglibu dandi edu gi lemhauriba saruk sing adu makhatana phajinduna thamnabagi dandi edu phangani masigi sumathakta anawba dandi su hapsilakani min au halaingna punsi supa jail da phadok oina leinabagi dandi pikhraba chamagani fugu mari buna sei taraga ma jail da leinabagi dandi piduna makoigi mathakta piramba dandi sang adu handhan khriani su pawmana makhatana report tawri aduga tendang na sumna mayam na thamjaramge aduga hausikoina di mayam paw si matang se lusinjarage masum mayam puna no update ngamina se national sigi mekedigi mayam pham da makhatana thamjari makasa tar kubina no update mayam puna ngamina se national sigi thamjari